کیستان میکنیم. زانکه در آغوش گرمت یافتم نشعونما، زانکه در آغوش گرمت یافتم نشعونما، همچو مادر احترامت از دل و جان میکنیم. همچو مادر احترامت از دل و جان میکنیم. منبعی دلای ما این پخته می باشد همه، منبعی دلای ما این پخته می باشد همه. صد تشکر ما برای بختکاران میکنیم. صد تشکر ما برای بختکاران میکنیم. زادگان مهنت، مهنت شرف بر ما بود. زادگان مهنت، مهنت شرف بر ما بود. فخر ما با سرزمینی تاجیکستان میکنیم. فخر ما با سرزمینی تاجیکستان میکنیم. ای وطن خاک تو را ما نوری چشمان میکنیم. ای وطن خاکی تو را ما نوری چشمان میکنیم. فخر ما با سرزمینی تاجیکستان میکنیم. فخر ما با سرزمینی تاجیکستان میکنیم. شام بخیر دوستان عزتمند، باور داریم که حال و هوایتان خوب است و ما نیز در هوای همین ترانه زیبا که عنوان می شود ای وطن برنامه امروزه خاطره ها را آغاز میکنیم و همین روزی برنامه را با یکی از شخصیت های بخشیدیم که واقعا هم ترانه هایش خیلی زیبا هستند، ترانه هایشان جاویدانه هستند، ترانه های هستند که صمیمی سراییده شدند و شاید از همین صمیمیت است که صمیمانه به قلب های ما جا گرفتند و نوبسته به اونه که عمری همین ترانه ها 50 ساله هستند، اما تا کنون در تلفن های موبیلی ما همین ترانه ها هستند. یک شخصیت صمیمی نسبت به ملت تاجیک، نسبت به فرهنگ تاجیک، نسبت به موسیقی تاجیک داشتن. یعنی ما تصمیم گرفتیم که این برنامه اطراف هنرمند شایسته تاجیکستان خورشید علیدادوف حرف بزنیم و برای این دعوت کردیم به برنامه‌مون دختری هنرمند را، یک نفر از آوازخوان‌های حرفه‌ای تاجیک را که در هوای همان ترانه‌های پدر به وایه رسیدند و امروز در هوای همان ترانه‌ها مخلصان خود را دارند، هواداران خود را دارند و یکی از نفرانی که خیلی نزدیک بودند با پدر و شاید اولین شنونده همان ترانه‌ای که در قلب‌های ما جا گرفت اولین شنونده اشان باشند و خوش آمدید شیرین ما نیهالова با برنامه ما. سلامت باشید خواهر عزیز. و یک ترانه خیلی زیبا رو پیشنهاد کردید در ابتدای برنامه، ای وطن. همانطوری که گفتیم ترانه های رو می سراییدن که از قلب بودن، ترانه های بودن که گویا
дар қатори фарзандон ба қатори ҳамон фарзандон азизтарин буданд. биёед сараввал дар бораи падар ҳарф бизанем, аз овони кӯдакӣ, ки падар барои мардуми тоҷик як ситора буд, вале барои шумо падар буд. падаре ки дар муҳити оила буд. чӣ гуна буд дар муҳити оила? падарам ҳам меҳрубон буданд, ҳам ҳунарманди хуб буданд ва шинохта, ва ҳам сахтгир ҳам буданд. рӯзҳои истироҳаташ, якмоҳа истироҳат, боғча дошт. мо дар якумошиёна зиндагӣ мекардем ва ба худ як боғчаи хушрӯи пур аз дарахт, пур аз ангур, тахт доштем. дар ёдам ҳаст, дар ҳамон рӯзҳои истироҳат мешиштану рубоб метарошиданд. ҳамон рубобро дар ёдам ҳаст ба рои модарам туфа карда буданд. модаратон менавохтанд рубоб? ҳа, албатта. модарам дар ансамбли занонаи рубобнавозон ки ҳозир мо дар Сафина ҳастем, ман дар ҳамин толор меомадам, ба пеши онҳо медавидам. дар хотир дорам ки як барномаи гузашта ансамбли рубобнавозон аз филармонияи давлатӣ омаданд ва гуфтанд ки мо аз ҳамин ҷо хотираҳои зиёд дорем. дар ҳамон ҷо модаратонам буданд? институти санъатро вақте ки духтарон тамом мекарданд, ба духтаракҳои ҷавонро нав ки ба ҳамин ансамбли рубобнавозони духтарон меомаданд, ба онҳо рубобнавозиро ёд медоданд. ва дар ҳамин филармония бо падарам вақте ки меояд дар ҷавонӣ, дар 20-солагиаш аз Афғонистон ба Тоҷикистон меоянд ва бахон дар 25-солагиаш ба филармония давлатӣ меоянд. падарам он касро мебинанд ва бисёр озмун мекунанд аз ҳар тараф. мегӯяд ки ман мехоҳам ки ҳамсарам шавад. бо ҳам дар ҳамин филармония давлатӣ ҳамкорӣ мекунанд. дар ёдам аст, мо ба як ҷо рафта будем ба консерт нишонтӣ. дар он ҷо чароғ набуд дар театр. бояд консертро нишон медодем. падарам бояд, ман ҳамроҳи он кас мерафтам. ман фахр мекардам. чӣ хел ҳунармандонро пешвоз мегирифтанд, падарам фақат аз боло менишастанд. ман фахр мекардам ки ин падари ман аст. ва овози хушрӯ, марди базеб. ва дар ҳамон ҷо дар театраш чироғ набуд, театри тобистона буд. ва консерт нашуд. падарам маро овард ба автобус мерафтем ҳунармандон. ба он ҷо ту нишин, ман ҳоло меоям. ки дига ки сангборон намекунанд ки консерта нишон надодем. гуфта бачаҳои ҷавон ҳама интизор, бачаҳо мо интизори консерт будем. дигар падарам маро дар таги курсӣ ба ҷо мекунад. ин қадар халқ ташнаи консертҳо буданд. баъд он вақтҳо ҳама ҷо онҳо зинда мехонданд. гуфтед ки дар барномаҳои консертӣ медидед ки падаратонро чӣ гуна истиқбол мекарданд ва ҳамон лаҳзаҳо эҳсос кардед ки падари шумо як ситора аст, як нафаре аст ки мардум дӯст медоранд таронаҳояшонро. шояд аз ҳамон вақт пайдо шуд ки шумо низ мехоҳед ки ба мисли падар бошед, ба мисли падар шуморо пазирӯй кунанд. зеро ҷое дидам ки падаратон гуфт ки новобаста ба оне ки мо муҳити фарҳангӣ будем, новобаста ба оне ки бидуни мусиқӣ як рӯзи оилаи моро тасаввур карда намешуд. аммо ман намехостам ки Ширинмо Ниҳолова дар ҳамин бахш бошад. ман ба ростӣ тааҷҷуб кардам ки чаро. пастию баландӣ санъат дорад. пастию баландӣ дорад ва ҳар кас инро тоқатфарсо намешавад. ҳар як ҷавон аслан мумкин ба роҳи дигар меравад, мумкин лекин ин аз тарбия вобаста ҳаст. ман вақте ки ба ҳунар қадам монда будам, пеш аз ин падарам намехостанд ва ман дар университети педагогӣ мехондам дар бахши забонҳои хориҷӣ. аз 3-ум курс ман онро тарк кардам вақте ки ансамбли зеборо дидам ва мехостам аз хурдӣ ман суруд мехондам. дар ансамбли зебо шукри худо дар ҳамон ҷо кор кардаmu кам кам суруд ҳам мехондам. аслан то ансамбли зебо дар кӯдакӣ телевизиони Тоҷикистон як барномае ташкил карда буданд ки падару модарон ва фарзандонашон ҳунармандӣ. ман якум бор дар телевизион дар ҳамон ҷо суруд хонда будам. вақте ки падарам намехостанд, ман аз институт аз дарс меомадам ба ансамбли зебо нигоҳ мекардам. падарам намедонист.
بعد وقتی که اومدم الکی کنکورس تمام شده بود. من مقدس نبی و روزی رو دوست می داشتم، میخواستم از نزدیک بینم. وقتی که من با کنکورس اومدم صورتش رو دیدم که اون کس نبودن. زیق شدم، دیدم که استاد مستانه ارگش و دخترانی دکتر نواز رو سرجم میکردن که یک انسامبلی دخترانی دکتر نواز. من به اونجا رفتم. با اونجا رفتم که با انسامبل زیبا نزدیک شدم. همین وقت ما دکتر می نواختیم، تمرین میکردیم. بعد دکتر رو گرفتم خونه بردم. پدر جان من رقص خیلی میگفت اگر هنرمند شدنی باشی سرود خون رقص نکن گفت. بعد من آمدم با دکتر پیش پدرم گفتم که پدر جان من رقص نمیکنم، من سرود میخونم. خودم در وقت تمرین پیش انسامبل زیبا میدویدم، نگاه میکردم چقدر وایو رقص میکردن. بعد سرود یوزبکی بود. جانکم ایلان منکم امان یار. همین سرود در پیش پدرم خوندم. یک دختری بدخشانی، دختری تاجیک با سرود با ازبکی سرود دیگر میخندد که من با ازبکی خیلی خرسند شدن. و وقتی که مادرم خوب دادن خیلی خندیدن و خیلی نغز گفتن. بعد وقتی که مادرم اون کس رو روزی کردن پدرم رو، من بازی با اومدم. خیلی خوب. بیاید در ادامه برنامه یک ترانه دیگری پدر رو میسرایم، بعدا صحبت رو ادامه میدیم. من از تماشابینان یک بخشش میپرسم. برای اینکه یکی نوجو میخونم و بسیار سخنهایش رو از یاد نمیدونم. وقتی که شما مرا به این برنامه دعوت کردید من کمک در خجالت بودم. زیرا اکثری ترانه های استاد رو مردم میدونن خیلی زیاد. مثلا یک ترانه خیلی خوب دارن، ترانه ربابی من، یک ترانه معروف است. من این سرود رو ثبت کردم در رباب. اکای غلامشو نواخته بودند. کوشش میکنیم موزی میخونیم. با توری پدرم اکن چقدر ممکن مثل پدرم خونده نمیتونم، نکی آزیر خونیشوی من زیادتر مثل پدرم. بعد سخنهایم از طرف مرد است. برای همین باشد من کوشش میکنم برای تماشابینان. رباب من به قلبم ساز دادی منی دل داده آواز دادی. رباب من به قلبم ساز دادی منی دل داده آواز دادی. منی دل داده آواز دادی. دادی فضا دادی چو شهبازی طبیبا، بسوی زهرم پرواز دادی. دادی فضا دادی چو شهبازی طبیبا، بسوی زهرم پرواز دادی. بسوی زهرم پرواز دادی. رحم بکشاد ای باشد
سوی رود عشق آواز دادی رحم بگشاد ای با شادکامی به سوی رود عشق آواز دادی به سوی رود عشق آواز دادی به سوی رود عشق آواز دادی. دوستان عزتمند یادداشت میکنم که این برنامه خاطره هاست و ما امروز قرار است از زندگی، از فعالیت، از ایجادات یک نفر از هنرمندی شایسته تاجیکستان از خورشید علیدادوف حرف بزنیم و امروز همراه ما هستند در مهمانی برنامه فرزند استاد شیرین مانیحالова و فعلا شما یک ترانه خیلی زیبا، یک ترانه خیلی معروف و من گمان میکنم یک ترانه که در آفریده های استاد جایگاهی مخصوص دارند، یعنی ترانه ربابی من را سراییدید و گفتید که همین ترانه رو بازخوانی کردید توقع با همراهی نوازندگان. من وقتی که ترانه ها رو بازخوانی میکردند جوانان، من یک فکر کردم من یک پدر بزرگ دارم که سرودهای نوتکرار دارد و برای چی من آنها رو نسرایم. وقتی که من میخواستم سرودی پدرم رو سرایم، آن وقت حالی پدرم خودشون میسراییدند. ترانه های استاد خیلی زیاد هستند و جای در یک مصاحبه هاشون شنیدم که گفتن که من هیچگاه نشمردم که چقدر ترانه دارم. راست و ببینید که این چقدر ترانه زیاد باشد که ندانید که چقدر است. خب است که من یک وقت با پدرم به رادیو رفتیم و همون فیتاوی کلونی که در رادیو اون وقت استفاده می بردن، از همون فیتاو با کاستا ثبت کرده بودیم. من کوفتکو کردم، گوش کردم و همین سرودها رو از درونشون گرفته می سرایم. و میخواهم که یک کمی بازم در مورد همین ترانه بگوید. گفتید که همین ترانه رو بازخوانی کردید و همراه پدر گفتید در سفرهای هنریشون بودید. شنیدید از زبان پدر همین ترانه رو؟ در کجاها شنیدید که پدر البته در تمام کنسرت ها پدرم این سرودها رو میسراییدن. مردم چگونه قبول کردن؟ همراه پدر هموازی میکردن؟ البته رنگی که من حاضر خوندم، من از یک طرف چشمم دیدم که شما هم بازخوانی میکردید. یعنی که من خرسندم که نسل جوان همین سرودها رو گوش میکند. و واقعا هم من گمان میکنم که ترانه اصیل، ترانه زیبا سین و سال نداره، در هر دور زمان گویا از نو تولید میشود. و گفتید که یکی از ترانه هایی که میدیدم بازخوانی میکردید، یک ترانه دوران رفتیم از این باغ. براستی من گمان میکنم که نسلی که همسال ما هستند و یا پایانتر از ما همین ترانه رو گمان میکردیم که ترانه خود شما است، زیرا همین ترانه رو سراییدید. ما همین ترانه رو با صدای شما شنیدیم و با همین ترانه خاطره های خیلی زیاد داریم، حالت های عجیب زندگی رو با همین ترانه در زندگیمون ثبت کردیم. اما ببینید که این مال پدر است و از اینجا برمی آید که به مثل ما نسل کلانتر از ما، مثلا پدرانمون، باباهایمون، مثلا زیر همین ترانه خاطره های خیلی زیاد هم دارن. چه بگم، حاضر تمام جوان ها سرودهای پیشینه رو میخونند اگر ببینید، لیکن اون سرودها رو زمانوی کردند. من هم حالا هم که کم کم در صحنه هستم، کم هستم، لیکن تشکر به همین برنامه ها که کمی ما رو یاد میکنید. سرودها رو کمی زمانوی کردم. مثل سرودی رفتیم از این باغ رو با رحمان علی کار کرده بودیم، اونها رو زمانوی کردیم، کمی دیگرگون ساختیم، لیکن همون اساسیش رو مانده بودیم. بعد باز ربابی من رو هم با اکای غلامشو، با خورم جان کار کردیم. این سرودها سرودهای پدرم هستند. شما وقتی که همین ترانه رو بازخوانی کردید و البته پدر در قید حیات بودن، رفتیم از این باغ رو هم و چگونه قبول کردن، چگونه سختگیری نکردن؟ چون گفتید پدری سختگیر که داشتید خیلی سختگیری میکردن، مثلا هیچ چیز نگفتن که ترانه رو کاسته کردید یا برعکس؟ پدرم زیاد گپ نمیزند، خوب میگوید و
аслан овози падарамро агар шунида бошед, овози баланде доштанд. ман як гуфти падарам ки як овозаки ҳунарманди хуб шуд, як овозаки маҳин дорад. Падарам хуб қабул карданд таронаро? Падарам гуфт ки не хай хуб ба таври худат хуб хонди. ин суруд ҳам чӣ хел шуд, ман бояд мехондам, барои он ки вақте ки муаллима Зебо Аминзода мехостанд ки ансамбли мо на фақат рақсӣ бошад, ҳам созию овозӣ бошад. бисёри духтаромон овози хуб доштанд. амин се духтараконро ҷудо карданду сол дида будед мумкин Гулнораҷон суруди ҷураҷон дилум танг омада амиро хонданд, олуфтаҷон биби санамҷони анор якдони. ман чӣ хонам баъд ҳамин суруди падарамро ба ман худамни Мақсудшо Иматшоев, як режиссёри ки он вақт бисёр сабтҳои хуб мекарданд, ҳатто ҳамин биби санамҷон ва суруде ки духтаро рақс мекунанд, ҳамин режиссураро худашон монда буданд. ба ҳамин сурудро ба ман гуфтанд ки чаро суруди падаратро намехонӣ? ман гуфтам ман охир духтаро суруд доштанд, ман надоштам, гирья кардам. баъд ҳамин сурудро ба ман ёфтанд, худашон бо гурӯҳи Шамс он вақт бо онҳо кор карданд ва бо онҳо ҳамин сурудро сабт карда будем ва ин дафъа боз аз нав ин сурудро боз коркард кардем, аз нав боз хондем. ва гӯё ки ҳамин суруди падар барои шумо як шиносномаатон шуд ки ҳама Ширинмони Ҳоловаро шинохтанд. رفتیم از این باغ هجری تو حاصل داغ تمنا چون لاله بر دل چون لاله بر دل داغ تمنا چون لاله بر دل چون لاله بر دل
ҷой шунидам ки падаратон мегуфт ки ман баъди ҳар як 3 моҳ шаби эҷодӣ доштам ва гумон мекунам ҳамин гуна шабҳои эҷодӣ дар муҳити оилавӣ хеле зиёд буд. рост мо ҳам мехондем бо он кас. ман суратҳоям дорам ҷои ман бародарам ва хоҳарчаам бо падарам ҳамовозӣ мекардем дар консертҳояш. падарам мактаби мусиқӣ надошт, намедонам, модарам ҳам надошт, бародарам ҳам надошт. баъд бародарам ба институти санъат дохил мешавад, бо баҳои алод, бо дипломи сурх тамом мекунад. падарам дар ҳамаи асбобҳои мусиқӣ менавохт. бубинед қудрати истеъдодро ки масалан новбаста ба доштани маълумоти мусиқӣ ҳамаи асбобҳоро хуб менавохтанд. мегӯянд ки санъат дар дил аст, дар хун аст. барои ҳамин аз хурдӣ модарам ҳам худ ба худ рубобро ёд гирифта буданд. бубинед ки масалан падаратон низ новбаста бо оне ки маълумоти мусиқӣ надоштанд мегӯянд, аммо баъд аз оне ки аз афғонистон омаданд гуфтанд ки дар филармония хеле хуб қабул карданд ва фаъолияти хубам доштанд. зиёд фаъолияти хуб доштанд, зиёд ба ноҳияҳо мерафтанд. барои чӣ? барои он ки ман худам бо онҳо мерафтам, хурдакак будам, ё ман ё бародарам. як хел ҷоҳое мерафтем ки рубобнавозони модарам апаи нигина буд, худо раҳмати амиҷаба. ва мегӯянд ки дар ҳамон давраҳо бисёр таърифу тавсиф мекунанд ки хеле хуб пазироӣ мекарданд. вақте ки ҳунарманд ба саҳна мебаромад, мардум ташнаи дидори ҳамон ҳунарманд буданд. зеро ки ҳамон ҳунар буд, асил буд. саҳна гӯё ки ҳар касро роҳ намедод. не гӯё ки танҳо як ҳунарманди асил, як ҳунарманди боҷуръат, як ҳунарманде ки воқеан ҳам истеъдоди фавқулода дорад, ҳамон метавонад назди мардум барояд. ман ҳатто пеш аз тӯй маро фотиҳа карданд. падарам гуфт ки духтарам амин рақосаи бригадаи мо дасташро шикастааст ва агар тони бо мо равӣ. ман барои он ки консерт мондам, ман гуфтам падарҷон, ман тӯй дорам, ман ба муза харидан дар кор, ман ба палто харидан дар кор. хеле мегуфтам, мегуфт қати ман равӣ, ҳамҷо мехарем. барои ҳунармандон фақат ҳамон мағоза маҳкамам бошад, рӯзи якшанбе мекушоданд. баъд мо баъди консертҳоя гузарондему. баъд аз онҳо вай рафтем ба мағоза, ҳам палто гирифтем, ҳам муза гирифтем. ман мехел як рӯзҳое буданд ки бо мегум падар, худатон гуфтед ки рақс накун, ана ози худатон маро бо худатон мебаред. воқеан ҳам дар мавриди оне ки падаратон мегуфтааст ки аз бардхӯрҳои замон, аз мушкилиҳое ки масалан як ҳунарманд дар ҳамин ҷода дучор мешавад, намехоҳам ки духтарам ба он дучор шавад. аз ин хеле тарсу ҳарос доштам. аммо бубинед ки шумо дар сараввал дар ансамбли зебо будед ва ҳамроҳи падар дар барномаҳои консертияш мерафтед ба ноҳияҳо, зери таронаҳои ӯ дар саҳна мерақсидед ҳамроҳ бо падар? не, дар саҳна намерақсидам, аллакай дар зебо будам. ҳамон вақт ман бо он кас рақс кардам ва бисёр ҷоҳое ки даъват мекарданд падарамро, зиндахонӣ мекарданд, ман он касро фақат дастгирӣ мекардам. агар бубинед дар сабтҳо ҳаст, ман бо падарам фақат рақс мекардам. сабтҳои охираншонро низ дидем ки дар боғи ирам падар суруд мехонад ва шумо мерақсед. ин сабтҳои охирони падарам буд ва сурудҳои навашро хонданд, ҳамонҷо сабт карда будем. онҷо ҳам рақс кардам. падар гӯё ки баъд аз он дигар аз муҳити мусиқӣ дур рафтан аз саҳна? не, падарам баъд аз ин сабти телевизионӣ ба халм доштанд. дар Сафина буд, дар ёдам аст. падарам менавозад дар хона, як вақтҳо дасташро шикаста буд, вай оҳиста оҳиста аллакай дардманд шуд, баъд дигар навохтан натавонист. ин хел дар хона фақат меомадам, фақат менавохт. кадом асбоби мусиқиро менавохтам? аслан армонияи рубоб. мегӯянд рубобро дӯст медоштам. ва ҳангоме ки аз падар ёд меоред, оне ки ин қадар хотираҳои зебо доред, гуфтед аз хурдӣ аллакай медидам ки чӣ гуна падарамро пазироӣ мекарданд дар саҳна. мардум чӣ гуна бо як самимият, бо шавқи беандоза кафкӯбӣ мекарданд барои исми падар, барои сурудҳои падар. ва шумо як кӯдаки хурд будед ва медидед ки чӣ қадар як ҳунарманд метавонад ин қадар пазироӣ шавад аз ҷониби мардум. ҳангоме ки таронаҳояшонро бозхонӣ мекунед, чӣ пеши назар меояд? кадом кор ҳамроҳи падар нокарда монд?
اگر خیلی گویم پدرم زندگی خوب دید. از مادرش وقتی که 20 ساله اینجا می آید مادرشون اول زنده بودن. با این نگاه نکرده همین دشواری پدرم بود یاد میکردن. فقط در آخر میگفت که من 2 وطن دارم. یک وطنم افغانستان، دیگرش تاجیکستان. مادرش رو ندیده بودند. وقتی که ما یکم بار به افغانستان رفتیم خویش و تبارهایشون آمده بودند، فهمیدن که دختری نظر خورشید در همینجا است. بعد همونجا نقل کرده بودند که وقتی که اکا در اون طرفی بدخشان کنسرت نشون میداد و سرود میخواند، مادرشون آوازشون رو میفهمیدن و خیلی مشکل به پیش سرحد می اومدن و نظر داد. ما همه گریه کردم. نظر داد میزن میخواست که شنود آوازش رو، آوازی مادرش رو که نیمه میگه دادوای میکرد همی آوازی و نزدیک کو یک دریا جدا میکند. من نام بیبی هم هست. و یک نظر کرده به همون خاطره ها، اگر با کتاب خاطره هایتان رو برگردان بکنیم، از همون نظرها، از همون دیدها که فعلا سخن میگوید، گویم که به پدر مراجعت کنید. یک شیرینای خردکک است که به پدر مراجعت میکنه. چی میگوید پدر؟ من فقط میگفتم و میگویم که پدری بزرگ داشتم و من فخر میکنم که من فرزندی نظر خورشید علی داده هستم. کجایی نبینن میگن شما فرزندی همون کس هستید، شما با اون کس مانند هستید. من فخر میکنم. و فقط اون روزی که به من گفتن که همه خیلی برنامه میشود، چی خیلی خونم نخونم، گفتم میروم. بعد وقتی که سرودهایش رو گوش میکردم همه همون کودکی هم به یادم میآید. کم با انسان های امکانیت دست میدهد که بعد از مرگ اسمش یاد آورده شود. کم با انسان های دست میدهد که در ذهن مردم، در خاطره مردم بماند. و کم با انسان های دست مییابد که نام نیک از خود باقی بگذارد. زیرا زیاد بودن چهره های استعدادهایی که امروز کسی از اونها یاد نمیآورد. تنها همون چهره ها، همون هنرمندانی باقی میمونن که با مردم صمیمیت داشتن، مردم رو از صدق دل دوست می داشتن. و ما نیز گفتنی هستیم که مهم همین که نام همین شخص، نام همین هنرمندی واقعا هم زنده یاد در کتاب خاطره های هر یک ما باقی ماند و ما همون سرودها رو دوست می‌داریم و با شنیدن همون سرودها همون چهره، همون نظر، همون صدای زیبا پیش نظر می‌آید. تشکر میگویم برای شما از اونی که اومدید و امروز در برنامه یک لحظه یادی پدر کردید و یک لحظه ترانه‌هایشون رو بازخوانی کردید. براستی ما راحت کردیم. تشکر برای شما. تشکر به شما که شما یاد کردید. و من همه وقت میگفتم که اگر توانید هنرمندان پیش رو کمی یاد کنید در تلویزیون ها، برای اینکه ویا اولو هم مخلص دارند. بله. مخلصانشون در پیش تلویزیون میشینند و خرسند میشوند که انا من جوان بودم همین نفر رو گوش میکردم، انا من جوان بودم. برای دلی کلان سالان رو خرسند کردن این یک دولت کلان است. و با شما تشکر که شما همین خیلی برنامه رو به پیش آوردید و با شما موفقیت. تشکر زیاد. پیشروی. تشکر زیاد میگویم بار دیگر از اون که همراه امروز با هم بودیم و باور دارم که همین لحظه ها همه مخلصان استاد در نزد اکران تلویزیون براحت نشستند و یک فراغت برای اونها بخشیدیم. و در انتهای برنامه دوستان عزتمند ترانه دیگری استاد را منظور شما میگردانیم و باقی با همین با شما خیر و خوش میکنیم. خیر از جان. پشت تیره زمین نشستم روزه با دیده چار، در پشت تیره زمین نشستم روزه با دیده چار.
بدام نظاره من بال به سویش بکشاد افتاد بدام هوشم ز سرم پرید آمد بری او از بحر سلام هوشم ز سرم پرید آمد بری او